Bantfu labanyenti labagula ngaso sifo se-autism babekene kukhinyabeteka ngetindlela letahlukahlukene kuletikhatsi ke tamanje njengoba ke noma ke bebangakhoni ke kuhamba bayawutfola lona ke lusito kahle. Make Trifina Mvubu lobukeleke lenhlangano ye-autism lapha ke eSwatini uchazile ukuthi ligciwane lamahazane e-COVID-19 nalo libeke nemthelela lomkhulu kulabantu njengoba ke labanye bebagcina ke bayekelene kuthatha ke imithi yabo futhi ke nalobudlwangudlwangu lebebukhona eveni nabo ke bebanga ukuthi ikakhulukazi ke bona bamfana labaphila naso sifo se-autism babese ke sebathuka kakhulu kugula kundlulele kuya ke etulu. Kulamalanga nje sinhlangano sihle sitama kuthatha le ma-therapies siwamikise kuma-communities lele sekhanza le-community akusikahle kakhulu kubi ngalenye indlela ngetulu kwaloko kulahleka kwabo nako kunengi and sidiscovenana nabalabanye lothola lokho ukuthi kumbe sowuna 32 eminyaka ngidambekisa ngekanjalo but ingqondo ila ku 15 years noma ngaphasi kwaloko sakhanza ke labanye ukuthi labanye babateka ngenkani and so ubalekile nalena lomunye so positive nekuba positive abaleke ke default nalamaphilisi naseseka affectwa nangoku default kulesimo lesikhona kulukhuni kummikisa esibhedlela so akusimisi kahle vele kakhulu seyinhlangano singachubeka sicele yethola ukuthi abachubeke inhlangano bayithinze njengoba bahlale benda bese siyasebenzisana nabo bonke labathintekako lokufaka ekhathi li-office lakhe leliphini landvunankulu namaphoyisa nabo bonke labanye lothola ukuthi bayathintheka ekutheneni basiside nasekubonakala ukuthi sekufuna kuyolandwa umfana mhlawumbe lapho akhona kude athole isito naneko ukuthi ke nangabe inhlangano ikhona ifikile kulowo mango bakhone ukuthi babalethe bantwana sibaside singabaniketa ke mhlawumbe nenombolo ya AUTISM Siswati ukuze ukuthi bakhone kusithinta masinyane lo 7603 7577 7603 7577. Edinzabente eMaswati Channel kubika nohlahlathwala ngina Gary Carlos Kamanzini.